Ovo je bak. Dobrodošli u prvu epizodu Minecraft, ne u četvrtu epizodu, novi početak. Ako čujete kada nešto puše, to sam palio klimu, ali to ništa nema veze, ja mislim da se ne čuje. I promijenio sam ovo i za danas sam nabavio jedan redstone. Pošto je bila velika buka ubio čuvene, ali onda onaj mali vidite ovdje. Ja tu stakleni zna da je on i tamo jedan upust, tako ovo mi ušlo prijatelj sve nešto stvari i to probao napraviti za nezvanku, ali ne znam kad zombi uđe na primjer ovdje da ne može ono izaći. Stavljeno ovako ovdje. Evo on je svakako ne znam šta, ali da pokažem dok nisam snimao što sam napravio. Znači što sam sve napisao, svašta. I sad sam napisao da se tu gore. Dok nisam snimao postavio sam puno čestova. Znači, vidite i to. Sve sam željezo istrošio, to obuća jaja. To bude. Onda staklo, glina, redstone, lapis, botanika, tako dalje. Gdje je utkor ovdje? To će mi drži stvar. Nego. Majke, što ovdje sve? Meni još samo fale 2 dijamanta. Pa, u epizodi sam odlučio majnati. Ali prije toga moramo ubiti nekog. Nećemo ga ubiti, ćemo mu oštriti malo gore. Ubio sam headshot, double kill. Bitch. Idemo mi ovdje. Treba će nam kamena. Ponijet ćemo drveta ćemo ponijeti. Ovaj kramp i ova i idemo se negdje zaputim. I točno znao gdje. Vamo. Da vidimo kuću. To je perfekt. Skari. Ovo neka špilja. Ne. Ovo je podzemna špilja. Kako to mrzim kad imam podzemnu špilju. Nego, onda ako nemamo špilje ništa, idemo. Ja mislim, aj kad nađem špilju vratim se. I ljudi, nema nigdje pećerne, zato ćemo kopati prema dole. A ovako ćemo čušneš blok toga. Trebamo puno uglja. Ovako
Nemam tema, ne znam šta priču. Samo priču šta ćemo raditi u Minecraftu, to je do sad. I vi im pišite da li ćemo se seliti, nešto tako. Ovo ćemo kući dati jednom prijatelju. Iron, yes. Jedan. Dobro ima dosta. Ne. On je sad drvo. Ja se zna da će mi odmah puknuti ovaj kramp. Malo sticks. Koliko ga ima? Sedam irona. Dobro. Jedan ćemo. Ovo ćemo začepiti. Samo odrekli veća je. Kako sporo peče. Ajde. Ajmo je praviti. Cool, šta? Jesam pametan. Ajde. Eto ga, idemo sad dole. Još irona. Trebam puno irona. Tako. Dobro, i svi ću ja završiti video, pa će biti nastavak, zato stvarno neće. Idemo kopat, pa ako se uspije objaviti na YouTube, uspije, ja ne znam. Idemo mi kopat. I nismo napravili torčast. This sticks. Još jedan da bude 64. Stack torča. Idemo još. Ajde.
Koliko imamo? Još 4 i 8. Da bude brže. Koja je ovo razina? Dobro, daleko smo opet. Ništa. Kako zbog da nađem i treći. Ajde da još. Idem. Ja imam najviše ruda na svijetu. A to je kamen. Šalim se, to nije uopće ruda. Ne znam što mi štopa ovako. Eno ga jedan. Tako. Neće biti u ponedjeljak i utorak. U stvari bit će, ako ipak bit će, ja. Dobro. Idem se dole. Kad vidimo onaj mod. Ali, pošto je ovo najnovija verzija 0.3.0, ne mogu se imati modovi. Još ajde. Evo ga. Tvar s redstone. Pošto je ovo najnovija verzija, da ga iskopam. Koliko levela da me treti? Puno daje level. A mi ga imamo 14. Vidite, možete povezivati stvari. Samo. Evo, pao sam redstone. Idem. Samo ćemo kopati najprije. To nema ništa. A što je tu svugdje bedroke? Nam stup opet. Tu odmah redstone. Treba će nam redstone. Za automatska vrata. S kim ja ovo kopam. Samo naprijed. Baš mi se utljavati kasnije. Ali naravno, recite mi za ovaj novi survival. To sam zaboravio reći ako vam se svidio. Pa recite mi, ostavite lajkova pa ću vidjeti da ovo mi se svidio ili da nešto drugo snimam. A ne znam šta, ali eto. Neku drugu igricu predložite u komentarima. I pošto sad nema toliko ruda, toliko svega, meni je to dosadilo. I ne dam se kopat.
a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada pozdrav!